Kelungga tahu usum. Ya, ini Tiprasa People Foundation ni tiga kaisa gathering like that. This is Borok together climate idea je mansak also फैलेगा तो उनके weekdays ते बक्सा छुट्टी मान में या वो थाना बप है मैं यहाँ साथ निकल गई नागा सानो जे अब संग immediately कैसे meeting में दागो खा दोरनो सुरमनी हफ्ता बाद भी हफ्ता सिकान inform climate लिया जो उनकी meeting खाने नहीं हम कैसे important urgent meeting निभाने climate लेकर so sini gathering ni कारण का sini last year of week हमने पसंद नामा Thwi का बोसर कैसे का खाने नहीं तो 15 तारीख को बोसर खाने हमने केस सब बेसिक का काम के एक्सप्लेन करना चाहिए नंबर टाइम पसंद नामा भाई के नॉर हेल्प लाइक हम लोग दिस हाइट ना Date exit is है reason भाई के Thwi का नॉर काम even due to challenge हो रहा हो है तुम जो कौन जाओ मोबाइल करे वो actually मत इंगाई बस hari ko mani banyak tangkuru gari baik tu dari Rwkha ini mana pola kerja dalam tu sih वो ini company जाते हैं shooting कर दिला mana ini lagi ini itu sungdongo Borok तो लेज़र खाचा lewat ke kan gaya ini rumah tu na Borok pun kaya sada pada mana yang jadi lagi shooting kan apa जोंङो टिकेटसा लेवानो गाइडखौथै जों खर्च गाइडखांलायानो नै थामाने बिनि कंपनी तला थाना थांगाटा थांगाया कने किफिलका Borok किफिला कने लामा क्रस खालायफ्रोखाय ओ अंखता ओ उखलो ख्याल खालाया ना मन्थि थांगाबो तो सेमानिया जास्ट अफते हिमे फिसा खाना सेमान वासु टेगल तो सामान पर दो नीचे accident only come accident cross खायखाने alarm nera sini logio ऐसा कोई क्या कि नहीं बाहर खरोच का काफी कैमरा नहीं lost हो गए से माने यहाँ थारो तो उनके lost होने थांगा यहाँ बोलो वो वाले कि बाहर से पैकेज को रीना nama ni Bangalore Tiprasa sini Tiprasa People Foundation ni cai tak Mumbai. Jadi yang bini company ni itu rumah kami nama di bisa tu rumah mana orang ini kan. Kalau kau bini cai accident lain company ni person malik itu. Jadi kisah compensation itu claiman ka total exactly 9 lakhs. 9 lakhs ni jangan semua yang fees semua health dengan semua 1 lakh lawyer fees ni kan. Awal bade tay 8 lakhs someone ina chunu Borok bahana jo kharam ina 4 lakhs hai distribute pai sambora mein yahan par rai already 20,000 cash li rekha muni finally thangane bole nai tamane bole amne bole garam phele kisa check mein kisa focus khai be mano tab sangri rekha 3,90,000 each 3,90,000 ke kapi nama serina nama So 4 lakhs division 20,000 cash होगा ताऊ 390 बोलो check नहीं है बरोबर check नहीं बोलो आने deposit लाइरी मानो अंदर आजी नो यहाँ पर मैं खोल जाऊँ मैंने किसी अफसर इसलिए एंड उसका नाशी नहीं बोला है आगे yes focus close by name ठीक है done so हमारे तो ज़रा दिन में मैंने कैमरा नहीं तो नाले तो हमारा Borok ibagai chung jese khaiman sak to khainga same thing problem tumni mano just ni pana problem ni thangwa just ni bol pana ni mano tao for the future when bahana jal sab no boss nai to mani boss ko ni to mani tao boss ni khanga boss thangwa ya golo bahana so please many family members can help khaiman ka sung bole no khushi siniya te sung bole no hambai especially John no John na hambai John na hambai because ini sekarang saya tunggu masih lawyer will contact money awal sudah deal claimant pada jenis pada claimant ni. Tini cun bini family members no 8 lakh rupees jadi tu
bini yearly income rongi 1 lakh on asum ye bothi guru abo ipare sumte 8 years ni bising bising money man ka around 9 lakh man ka but as is how the young expenses by 8 lakh probably dikha so bini family members of our dekhana help money khana at least bokri phana bini 3 money agon phana help money man because bini kono insurance ti man liya ba government ti sum kono man liya but luckily chung yang beke compensation tiklai man ka tal bini bahan do chamo or many what help them khana te chale bini bahan do dina metric ro takla metric pass ka dam ko 11 12 for college ro no যদি ম্যানেজ প্লাই খানা রাখে দিন ব্রো মানে 4 lakhs is মানে কবাং মা হিউজ অ্যামাউন্ট যদি কলেজ আর বই 4 lakhs তাও কিন্তু এটা কিছু বাহানা দেব যদি প্রবলেম দিকে কম্পানিশন প্রবলেম দিকে ইউটিলাইজ থাকে আমরা বড় রিপোর্ট করব বাট সিনি ডিউটি চুন খাই রেখা চুন বড় যে কম্পানসেশন রেখা মানে পে রেখা and ang 직원 저거 사는 거 정도로 딱고 Pasan na bani ti ang binno personally binno thang visit na korokta tong din na project korokta tong bo rina nama mo tong karon kapi na mga ka family kaza so hangin noi ka family go ba ni and khana ka da go bin na na ko te bin na na ne kha so sa tong ni bon ba na so so bin ba ba ko ri ka bon bin ba na so so te tong na bin ba na so kai ba ni 6 mas pore no mo hai accident na de mo ka ang 직원 sa ko nya mo tong ka hai shi senior father ko na ta ko te ko please over hai jate nong lo gi tan kungan ba ke lai ko no ke so li and bukuru sabjan ta mukha Bangalore Tiprasa ke dadali tong ni Bangalore Tiprasa volunteer ro we close ke tong ni ba chang we ba sa ke ni tong na ba short tam ni ba hinga kai father hai jaga ro bukuru sabo tam mukha semia and doma kok sumor sale ga chang plan hai ga je bus ka ni salo sang Tiprasa ro mi ba ke Bangalore tam khele mano ba tam khele nei ni sale ga and mo hai chare ka ham ro phai yang ro mo hai problem ro na ni chun no ka ta hai de na to nga borok noksa lo jong nai mang bi share back mo hin thang so please sak no bela nya nai poli choli di and ni je family ni ko khana tong ka ham kai tong ding ne chi kon sa message na mo to ma to mo ko sa na jo ঠিক আছে তো কারণ স্পেশালি যত লোক করি বাবে যে ফাদার হাসতেও সামুখাইলে ফাইনাল করে নট অনলি ব্যাঙ্গালোর Hyderabad, Kerala, Chennai, Delhi, Mumbai. These are one funny now samung kaya ni bagay. These are samung kayo. Ahay no samung man kaya ahay no samung join ka kaya di. Samung kaya ni sikang wa join kaya ni sikang inquiry kaya ni nara ESI dapat PF dapat. Je also benefit employment benefit namani amu to tamu kaya ni. Inquiry kaya ahay no tini samung man thaga hama suwe join ka kaya. And join kaya man ya gulo bo. Isa cost mo by 1 month 2 months efficient ya karita thani because nini tini ang agi bot sai khana da o ESI PF ni benefits kamo tabang tini short of sai issue badara je te sai man ESI PF ni benefits so I request da je to tell about ESI and PF benefits kana bhai kahan pe focus pai da je no ESI PF tongke belai sao tami ke sen ESI ke je kuno incident je kuno kaisa problem ma klai ke ke sen na bono insurance claim khai mano ba medical sujog subidha mano so abani bage before joining belai ke na abo saimanan dorkar ESI datao PF datao tam mo aro ni benefit to ye abo saimanai join khai ke belai ke sare PF unke provident fund nung jokon job ya kare thangi bo nung ulo claim khai ne withdraw khai mano abo ni kaisa saving ni abo kaisa saving tabo nung job total salary mang kangke nung point to khorcho khai tam abo kaisa ni separate saving ni to jokhon nung job ya kare tang kangke abo nung kaisa withdraw khai ne ni ka abo jekun kaisa samgo chumi so but aboni eligibility ko bahai amo kaisa buji join khai ga mane ka ni ESI or PF immediately effective ni kanya PF effective na ni minimum 6 months now 6 months nung 3 months among khai ang hori thanga nung PF claim khai na bagi nung police nung 3 months among khai nung ESI card mania eligible nung 3 months by ESI card mania eligible nung but nung 3 months by mania
minimum at least 6 months only 6 months time and pura no ESI card company apply de nai but जिसका पना ESI by PF ना नहीं check out कैसे जगह समूह लाया था minimum 1 year पना समूह लाया ने check out दी मास कैसे 2 मास लाया 3 year आराम ना घना आराम ना 1000 2000 increment हंगा बाय या करेगा थानी बोरोक अनेक समय ता हम 3 year 10,000 मान तो मत कहीं जगह 11,000 माने है नहीं खाना वैसे बोलो या करेगा थंग पे खाली थंग पे आपको ना हम तो इनके प्रॉब्लम तमो इन केस नंग जो भी भाई के अपने एक्सीडेंट में था तब तो रहते जे खाना माने ठीक नो साइमन बोरो को में चला छाओ जे एक्सीडेंट में था बा जिसको था का दुबरो भाई माने का भाई माने बालो ये खती मासी को ने साधन में हम सब किंतु आंग सामन अब चला छाओ मा तो को बोरो चला छाले तो जे एक्सीडेंट में था हेल्प शांति नि वो ये सिक्योरिटी एजेंसी थी क्या क्या छाओ आंग फाइदर से कंपनी जॉइन फाइदर से दे मासी को 2-3 मास लो अब हमने join कर लिया 2-3 मास पर बैंगलोर भाई 2-3 मास से most of them हम साला कुनी था बुझे पाना सुनना वो डायरेक्टली गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट सुनिए रो हम तो वो कहने रिक्वेस्ट आपको ना नहीं ना सीनी कब हम जे केस फैमिली बक्स मेडिकल हॉस्पिटल को लाइफ हम डेंगू तो जिस पर हॉस्पिटल बिल ना करें जो दिन ने ESIC कार्ड तो हम के ने को ESI पे 0 रुपीस में ट्रीटमेंट टाइम like last time in Binoy, they were Binoy, 8 lakh में bill, ESI में clear करेगा होगा 0 rupees. Binoy ने, मामा है benefit होगा ना, चामुना को नहीं ना very good दाल दी ना तो चामुना को तो साधु बाला तब जिस पर ना तब ये हम हाइक लेने ना सुन मैंने सीधी बोले तो सुन हेल्प करना easy था, आज समय का सुन लीजिए भाई हेल्प सिखाई करना नहीं है ना नॉट ESI तो मांगा ESI सिर्फ ने जो तो किसी क्लाइम अब PF तो मांगा तो नन PF 6 months दोबारा यार क्लाइम नहीं बोले नहीं जे तो हमारे PF में विड्रॉ क्लाइम पर नेक्स्ट कंपनी में ज्वाइन किया था तो PF का कार्ड क्लाइम में तो किसी को जो तो रहा लगाओ तो तुम जो तो पूरा गना पूरा फ्री हो तो बंगा बेसिक बात पूरी जगह रहो बेसिक फाइव तो पूरी जगह रहो फाइव में अगर 1 2 डॉक्यूमेंट्स करें के वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या वो कंपनी नो टाई अप कर दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बोले तो नहीं आधार कार्ड में तुम रखने की जो ट्राई करो जिसको उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कंपनी नो डायरेक्ट ओरिजिनल तैयार कर दे ना बोलो कला जेरोक्स या कर दे ना जेरोक्स या कर दे बट अब कैसे सिक्योरिटी नंबर पे देने नहीं डॉक्यूमेंट्स मिसयूज नहीं होना है कब हम बोरक तो मुझे सिक्योरिटी में ज्वाइन किया था 12 घंटा बाद में तो हमने या करे था कोई नहीं जाने आधार कार्ड पर खिली थाना को कब हम बोरक में आधार कार्ड एसटी सिटीजनशिप कार्ड और ama hay ra khai ni tum ya thum khanya ni thango mane mukui charawi pana jisko cost ka bana 6 mas ba 7 mas jisko bana complete flight samung flight khana ni wa chal khanya na mai hai ke samung khanya na sekang na pura inquiry flight ba tam khanya na ya hum bi khanya na ya olo nung samung khanya pura oro cost tom thana oro tomai nai complaint ta khai ni because nung tini samung jise pe joint family ya bolo ya gari thanga pe ni fully lost company ने वो fully lost साइड साथ में सिंगिंग नंतर तो वन सुबह 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 बुझे बगल में हम सुनने सिंगिंग तो हम तो बुझे से सिंगिंग आज जब बगल से फाइव होके चलो मार्क्स फाइव नाइट any suggestions guys any points हम सारा मुझे करें और extra visit time ना area time तो okay last talk हमें अक्टूबर मास में 2 तारीख को चीनी और मो त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन चीन में त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन officially open खाइजंगनाय last talk को जर मुक्ता officially open खाइजंगनाय आज आगावो जॉट चीनी जबॉल इंडिया members तोंगनाय रोनो खाइजंगनी बागे कोई जाओ संग officially open खाइजंगनाय 2 तारीख अक्टूबर गांधी जयंती दिना संग दीपर हाइजरा वनो official open खायना मनी भाई कोई जगह जो वीडियो नाइ तो नहीं रखना बंदूक नहीं रखना प्लीज नो निकाल के निंती पर असर हों साथी 2 तारीख गांधी जयंती दिन चीनी त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन बैंगलोर तिप्रसा नी ऑफिस ओपनिंग खाई जाना है बहुत इनकलाइन मत बट अंजो तो ना कोई प्लीज मास ऑलमोस्ट लाइक मास कैसे कहा है सेकंड मसाई तुंगा 2 तारीख को फाइव मान जब है चीनी संग जे एक्सपेक्ट खाई तुमन बोरो आसक तो फैलिया बड़े पण आसक फेगा संग जे चीनी मनाई छोना संग खाई में फेगा चिंती पर तुम पर गई संग आगे ते ओबा है के संग चिंती पर असर ओंग बस करना तुमनन बाय प्लान खाई तो जो जॉब खान्या हने बेंगलोर फान्या रो बाक्स जॉब में मास मास कलाई तो ब्रो बोरो संग सुबना बाय कंप्लीट प्लान खाई तो
request abono 2 tarik open jotto no phebedi nang hangke logi asuk maicalen norok plan khai shawadi ang sajong chimia je kono borok je group no bu tongnai ro sawo no ribun suggestion tongo banoro kono ketal khai je na mu jong kerimano maisalanya chano na kitang khailanya chano ai che abo jispun ongthong jespan samosa bono ka sa ka jono fruit ka chipun nang ka abo ang mu jong video jodi nai tong hangkai youtube ong thang ba YouTube ong thang ba ini Facebook ong thang ba group ong thang Instagram je jaga pana comments khai chungno suggestion de tang khalai ke chano hone asu no sawai ang do no abone sekarang sini volunteer members ong meeting set lagi awan sedang tu volunteers jumlah nung jisko bono office bodies nung asan appointment lagi bisa orang list kalau mau now Dr. Nokhung, apa presiden sab director opening ni apa tadi opening ni sekarang je volunteers je senior volunteers ni meeting chong jane abo group saklai jaga na but opening ke duita reko nungna abo ngaka finally saklai mo jotana no hambai jotan se kotor hambai chin tako kara dara dinesh no pas mas kajung ngopi nyerian dari dongka Dara dan sang negara dar gini Isa, nakala karo. Saya di ba kajung dara kajung pas mas ngopi nyerian dari ma dongka so kamu tuh please bus kan kayak gitu rekara di masuk belanya Tahu tuh, nana kita mari nih, kayak sele aktif climate online, pemutangi tongan bagai jisko bola sung klien nanai no, bus kan sung klien tanai, kaham tabuk sung register dengan ya bola sung kaham benefits berbumi di sung Tiprasa bagai benefit climate, bola sung jatuh. Tahu sung jatuh na hambai, tahu itu sung logi di tamani bagai, tahu sung jatuh ini sung no, sung baik, ya galui sama klien nama jatuh hambai, jadi volunteer members, especially hambai Mario. Somino somo hinia wei mayok kuiti kuya kai kulai kan kai mani bagai joto volunteer members na untuk lain kau yang hambai Mario. Hak lain orang agak bom dekhan semua logeri toman ane, am dekhan semua logeri toman senjata kelai toman tak kelai thane, bus kamu kelai thane, kia bus fail mani ya, bus kamu jadi cini Tiprasa ni boleh jadi kelai mantak kelai thane, joto na hambai kia wisa, Rwkha kia